no into eyadala lento le ile ukuthi ngalesikhathi umsholozi ethatha ethi uyakumkhonto abantu bakwagogo abaningi ababesondela umsholozi ekuyibona bemdayisa futhi bese kwagogo yibona abajampe early bajampa beza ngapha baqonda ngqo kuma portfolio thina sangaka kuma portfolio saqonda ngqo ku membership and stuff like that abanye bangena kwi ground ba business ground. So the time kubuya nithi niyabuya izanga angithi vele wena baphethe iformula yakwagogo ukuthi iward ukuzisebenza idinga coordinator, iward ukuzenza ukuthi idinga ukuthi beno convener. Yonke lento libona bebeyazi bathe befika vele bafika nalo system bathi sifuna o coordinator sifuna o convener. Kwathi bakuthiwa no ayikho lo nto la siya recruiter la sifuna 2/3 majority bona babebhizi impela baqinisa kakhulu kulo nto leyo. Isikhathi beqinisa kakhulu kulo nto leyo banabantu futhi ababakhandayo ukuthi uma mina ningithatha ningibeka lapha njengo coordinator wena uzothola ukuthi nokuthi nokuthi naye lo muntu aphuma landa abantu bakhe then bangena kanjalo baba yinqwaba. Kanti nina ningama original nithi sidinga 2/3 majority sikwazi ukudlala nomthetho sikwazi ukubuyisa izwe sikwazi ukulungisa umnotho. Bona bekho kulonto bakuma position kuma portfolio ukuthi uma singena sitholani. Khona nje ngihlala naye lapha wakwagogo kade u-election manager uthi bam approach abafuna zoba umuntu orun ema election lapha eKingcetshwayo la sikhona ngithi mina hayi badlala ngawe la bakutshela iqiniso kwagogo kusetshenzwa ngenye indlela ngakasebenza ngenye indlela thina ngala asisebenzele ukuthi uma sekulihala kwagogo uzosi-assista nga ungenele ukuthi offer position. No, it's not about the position, it's about the struggle and achievement of the people as a whole. So uyambona uma ngimtshela leyo politics le imphatha kabi ngimtshela bona abasha bahamba abantu maqhuma induku ukuthi benzeni bangena ngale ndlela yakwagogo yongena umuntu abuka ukuthi ubenefitani ufuna ibenefit instead of ukuthi awina umzabalazo ufuna ibenefita yena sisazabalaza nje benefit futhi lo muntu ngeke ugijime naye uzopaka endleleni usewinile angithi uyapaka uhlala phansi. Aye ngibuke ukuthi mina angimfuni umuntu okuyi leadership onepolitiki ohafu wanza ngeke uyi leadership ipolitiki akayivuthwe baba sikabi nepolitiki yokuxhaphaza abantu sibe nepolitiki yokuphumelelisa abantu. Umuntu angachazi into eyodwa ayichaze ngale ndlela le azagcina umuntu ongayazi ipolitiki avuma into engeyona. Hey, siyaxhaphazeka kuleli zwe.